Kenji? Berapa? Ma prive kote dam nan ba. Mbalde kob la pou mwen si mkape l'ekol la pou. Rete la ou. Pi kon mette point pyo de yo. Pase mpale map tou etale la. Vous entendez? D'accord. Ok, mi kite manje pou wande a va disto. Mbalde etale. Ok. Ok. Yo, ou ba yon kop? Mwen bagon group men. E ou mwen bagon kop? Mwen seman 20 goud mwen la? Ah, 20 goud la mwen che. So ke 20 goud. Kenji va pal gen kop. Piti sa mwen bagon to mwen pa ale soti de. Sa mi sa pale la zo, ou jwa za bita. Ou de chef ye bita. Ou tou jwa pou kol mwen. Kada pou nou vina kop la ou pa tou de mwen. Non, mba dako. Ou ba se kop la pochou? Kite nega mwen che. E pou sa mbe. E ou goun. Ante boui mwen che. Ay wap pou mwen a. Se 50%. Bay, mwen se ba mwen nega. Endi. Comment? Kenji. Oui. Negi. Wap be sume mi se mwen map. Ti mouta pa pale de ya yo se moun yo naza mi se. Mapoto. E sou map se nou la. Bagay koke la nan men se, bagay koke nan. Tal, mapoto. So deye mabodi kou. Ali. Ou vanis? Ou ale. Ah, mwen Bagon kop. Gen ok pa ali. Ou perdi. La mwen si gen la. Baldi goud. Di goud gen. E sen goud. Di goud papa. E sen goud de jodi gen la, me jodi goud la. Yale pamis la. Ah, ou perdi biti. Wak wako? Ou perdi. Ou ba telefon? Papa man nan Vesi pa pati na peni. Gade sou wak. Agadi. Mi sa tem pe la mi se. Ma gade bi pa mai ko benda. Ali mwen chefe ak. Konde chefi yo la hen diya. La bi telefon na ben Ni misi. Sa misi, helom debuli mi sta. Apa lagi? Contola. Na bot telefon na bokom. Na bot telefon la. Net. Perdi. Bagi apa ni? Yo bagon kop. Boleh ni mi Di wak kon tenistan de pati tenis pa wala. Tenis wan. E ba sa. Sa ka fe mti la ka. Ina la menu pa chon mo ba sa o. An me a wafle. Na koto ba sa o. Dema skende ma porta kamam. Ame Kenji na pale bas. E ou men, batu. Est-ce que pas tem de tu pa mette point pyo de yo? Wala dik baba. Ou tu comme de que manda?